Dipal Kaham, Haimanjab Khanijoto, electronic media, print media ni representative Rono. Pai play Hamza Maya Pare, ini press meet, nirani Kango, Kok Saikanai, sini again show the Kabangma social media, electronic media, print media, rogo, sini again allegation Kai to Mana, some clarification Kaine. Ui lawa sana ni musugo sini berang genang IM komal koloi hosmo buzon programo kawangma community ni leader rogno jora rowe kok salai mani jora wo masa musu ko ekjon borok rok kok mas saya ni tasadi honda gunoi boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni nai mani no sing clarification khainen musugu adino bubagrani health condition le ke hanja ni ro jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khaitong aro bisingon bone bp glei law apro 90/50 ge o jorawo chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time no kisal less khaidi ani health condition glei hanya hai hene chini bubagra chungno sasaw ge chini hodani je okra phaine ro ojama phaine rai phaine borokno chung request khai chung saba borokno nang kok ta sari hene homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kasbong thung naran thung chung borokno jotono se request khai wa dino tini ajorawo chini honorable em Komal Koloi bo program conduct khaimani bagai hoito kuno sadalian কিন্তু bubagrani condition no busung ma busilaine जों apro borokno community ni je sip phaine rono saragia je bubagrani condition haya hono जों khawesi boni o bisi indo kaisrum tongmani osi Dr. SK Deborma Dr. Kahamno Jomatiano toy pheyisi treatment khailaisi arosi neni omorok saroi matunai bobo chini do phana hamjak mani bagai dofani je okraro society ni je okraro ni buskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto umtu tei phane ajorawo bo soijo khai tong phaso siang bubagra no sa bubagra tini ni health condition hayake nang simi sasili bad baki community ni chief rogno bolophane jorao laisina hai hene homani jora apano bo soijo khai tong haje sino hamjakmani bagai dofano hamjakmani bagai dofano message ronani musukmani bagai bo adino soijo khai tong inge o jorawo sini borong ganang em Komal Koloi ni again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini tak borong ganang Rajesh Tripura em tong sini Devjit Tripura tong जों जतोनो थासा sini dauni mes tong जों जतो थासा kaisa community ni against te kaisa community ni against जों kok salaibani bangoi aro thangmani ya जों kathalaioi bahai ke जों yok sama mano अमनो से जों थांलायनायनि नाय दं सालायनि नाय दं दिनै लामा बमा हाय के थांखे जों बसगाङो यक समा मानाय बुबाग्रानि अजामा बाहाय हनै सालायनि जरासि जदिও आजराव कुनु कुनु बरक रक बरनि सिप न कक साराया रकनि दुख ओंगै दंखा के जों नागारछानो आरनि प्रग्रामनि जे कन्डाक्ट खायमानि व टाइम लिमिट दमानि व हयतो लाइव तेसे सानि मुसुमानि बागै बखानि कगनो hoito jora maliani bangoi dukhong jakhana जों बाहाय नो जरा मलियानि bangoi दुख प्रकाश खायो तैबो 2 नम्बर हिंखे चिनि एगेन्स्ट गोबांमा तैबो सोशल मीडिया प्रिन्ट मीडिया ओ फाइमानि चिनि दाउनि मेस चिनि ब्रम गनां डेप्टी सीएम बने एगेन्स्ट साख्रि रथानिगो निनि रांनावै उमु खायो रहि जे एलिगेशन खायो आनि एगेन्स्ट हायनि बनो खरकसा इन्जिनियर नो फेवर खायो बरनि दुर्नीति नो खनानि बागै ते काइसा ट्रान्सफार खायो दिनै दिल्ली अभियान न तैयै रां कालेक्शन खायलायबो हायरहि जे एलिगेशन खायमानि म टोटली बेसलेस बरनि कोनो बेस गरे जों तंगले अर जागा कोनो प्रूफ दं खायके चिनि एगेन्स्ट जदि से प्रूफ दं खायके फुनु फायदि ब मुनैसो जोंनो प्रूफ खायने फनानि अर जों रां कालेक्शन खायो हनै बर जागा मा फना कन्ट्राक्टनि थानि जों रां नाव हनै चिनि तिप्रामो थानि ब बरक ना जोंनो फुनु फायदि जों बने एगेन्स्ट एक्शन नाना इभेन्ट आनि एगेन्स्ट जोंखे बोनरो प्रूफ रदि आंबो पार्टीनि सस्पेन्ड नायचिनि तैबो अक्रा रक दङ पार्टी प्रेसिडेन्ट दङ महाराजा दङ
tak chini honorable deputy CM ni against bill jodi chipo rang nawi chakri na khai ke proof ro phedi barono toi phedi bo munisho chakri na thani rang markha apro chung boni against bill action na janai chini bubagra jebabe durniti mukto chini ti prasano thancha khlaiwi biskang agoro ni nai tongman jora jebabe tabok chung thancha ni ya presewi ta agok tongmani jora কয়েকজন borok শুধু পলিটিক্স no chimisis borok wancho je biskango jeng bahike agonai bono wancho ya boni against kok sanai ha ani against kok sanai ha chini joto korspasi badolia jono walai ro nani benai chini chini em tongnai ro bai chini deputy CM and deputy CM bai ani oma haike je babe social media o troll khai tongmani bo totally baseless mo dala যে আগতলা বেস নিউজ পেপার নখানাই রনবো পয়তো চাওনি কয়া বসনি তিপ্রাসা থানছা মানি ন সকানি নাই মানিছি আগতলা ni বেস যে নিউজ পেপার দেখাইতং মানি লাগাতর চিনি এগেন সুইতং মানি টোটালি চিনি থানছা ন সবাইবে বসকাঙ্গো উরুমুরু খাইরনানি বাগৈছি সুই এঙ্কে আং নিরন অমন সানানি মুসু যে অম হাইরন সারা ত্রিপুরা চিনি তিপ্রাসা রন অমন কয়নানি মুসু অম হাই বেস লেস নিউজ র নিনি যে chini again chui tongmani rok tuteli dalar poito sajane kogya tei busung phainai chalo chini do phani bangoi samang kahang tangnani porikolpona nawi agok tongo chini sobano busung rag rone bangoi ni rok jotono nok tongo greta tiprale ni movement tawak tuluk ma rag ngoi tongmani no rok jotono saimano me afro chini TWF ni je bike rally sara bharat bochho ni kono political party বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম মহাই পার্টি কতর কতর অক্সেসি বাইক রেলি খাইমে খবরি র কিন্তু চিনি তিপ্রাম থানি TWF বাইক রেলি খাই ফুনুকা গে जों अमो थानसेनि मारे चिनि ग्रेटर तिप्राले निचोबा तैबो रागoi तंमनि बाङै जोंनो तैबो चिनि एगेन्सो बै ताबक बासाय दं इखे बोनो जों बुसिलायनो नांनाय इखे आनि उलो कक सानाय चिनि yang borom genang MDC betongo nini borom genang EM Rajesh Tripura tongo chini deputy CM tongo bo deputy CM paithao kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media ok sai khana nai je 15 tarik ni gotna je ajora o chini borom genang email EM Komal Koloi ni again je kok samani runa tebi sai khana runa